Ntima me papa me nua ba me ena nwumire ma asem America Oforisuo Aboagye ne se yen ka asem fa yonko fa adamfo de nanso so eduru baabi a yen hwe ye hu yi sanse ayonko grunti aboakoto wanye tire eye me modofo pa se yaw Aboagye Oforisuo 19 the nation's anchor. Yeah, running show on the audio band. So you see, a colleague of Frost, Daddy, Viva, and Eddie, and so yeah, a tia papa. Ya wo kan nyina be kan fu aka kire obibi ne bia wo tie and sometimes you need to know your friend. Nipa na na mantemu a wo hia no. Nya na madwuma mu na wo hia no. Nya wa choose ne so your wife no. You need to know him or her well. Eno ne adamfo no. The Bible kan wase ne ofa namfo pi de se wono ane ho. Bo yonko bi wo a ofam ho chen nua. E ya brabo. Se na yen ye be fa so a ye be ba beti ase. Madam for the biara da minya bibia beje kakra se suma bi na se wo pe. Madam for minya nama osi suma bi na se wo pe. Madam for minya aduane a osi suma bi no so wo pe. Me mo wetiri modern da de biara da me de koma suma no. De se ko ba se ne de. Me adam foi. Me wu. Anka masuma na meje me nkwa na minya ahoden koma na aduane a afere suma edi maboro. Na kire se ni wo sere kire wo ne no. Check wese ye ni ekura wunti anaze ya akoma mu sede nya wo sere kire wone no check wese ye ni ade amana di ndi ana akoma mu sede oba na ane ne tene no check wese ka bia wabo no hunti anaze na akoma mu do ana odo wo nya wo frɛ no maame a wotu kwan a wo so wa behia no check wese ye do no do ana waduma wo ye din a wo ene sede nipa kanti no afo so ade wo ye ne maame uhunu sa ubobra ba ko wanim bede no tiase ni bia wo hwe yetima hunu ne aye keken ana watiase unless ebe ko akoko basa asembe ba ansa no se nipa we wogina waji ana wonyina wachi bofo de ande ne tiri ko yeye no wotete na ahwe ko onye obi mo yi na sotire wonsusu cases akoso wan na yi wasotire a wamfa etom na bi obi timbe ka tose akwa no na no waka kiro se ne nsa timi ka obi person na no beja aware ona abe yi wasotire wo fa na womfa ya no so yenko buza obi ka choza kwa na nam no wan be me apam wo fira dwuma mu ofa ya na wamfa because obofo no obi na be ka kire nse opete da bia ne obeje no wonfa nko wonu ana edie tupa hedada ho hwe onso obi na abayi wasutire se wo yire wa bopo se abrochi na ade ne kokoduru po ba wale broni agya ofa ya na wamfa etomre bia wo ne asem si obeka kire wo etomre bia wo ne obeka chose aduma no mbe so omgu no etomre bia wo ne obeka chose yepase ye yiwadi etomre bia wo ne obeka se ni apnane ampo ye wadamfo uni aduma ni ma ona afre no ampo ye wadamfo ufiri fio na fro ka ne yesi wa wale ye mu kire wo nanso eba atama wo be ko denjam no timi ka kire wa na wanka na wate ana wonte e serious question buza ho ebe mu ohunu gofo ana omnam be mu ohunu onamfofo be mu ohunu adofo be mu ohunu nkomodifo ante sa ade we ase abebre adan papa na gina yo adan maame ni na gina ye adan wo fania bi na gina yo sa mentweda ya ne wo case bi wa ha emsa na okora onko leave no papa ne betena ase no wose minua ne maame we na top prot no kwaku kai sa aman no wose minua na wu ne mame ensa maame we kura de mo ba wale no bo na hwe mu school ansa no no papa babo bra maame amobra e top prot ennese bitafrache maame na wu no ne papa wo baako ne yam fa japade ne half mo na mo mfa half a mo maame amobra ne se mo ntiase we de minua na ne ma no mo ba minnim so mo maame amobra ntinkura we dia mejino mo achi ba bia bekobia ya zankofo no mo pe ya wo nke ko ni fie o ke ni nua ma o bo se me ntiase da because minua na be hia maame we ne nhira bae timi ma mo maje nko mo maame amoa ya hera ni anya zankofo ni wi asetenum ye bere na sabra boni bi atima so yeso am yakon akoyanim ene ye ka che ni wotie enumre yi se etom na bi wa abraboma ni wo sere kire wo no ekura wundia boga ubeduru Ghana da bia no mudi wachi bebre no a petrol na wutu aduane na wutu ano onwe wunhunu dofo da kozi da ye bebo waba no abeka chom so ni kapre nti etom na bi na ye boga wa bo ho
Oba holidays so catch am say abo. Ento aduane nto nsuo. Na twen ko hunu se, omo na atomo omo di aduane duro omo so be frɛ obi se, ene de abin o kwaku bra be bi. Na wo hunu se, omo ye namfo a na omo nye namfo. Etom na bi akotena fie. Na twen hunu se, wo si uni kapre na omo so be bo akoma ne kakra so. You get to know nkofo omo do vira akoma mu. Ya de bi ba da bia, ene o de bi aba. Awurade nhira na mre ni ndi. Ye nkwa akire ne ye nyan ma obi otifia wo tie no ncheke hwe se nya na ne ye aduma no kra na atwe ne kwa aduma ni mu enane ma peke ma no se ne die no de ma wa na onfa ma wo be hunu ne ye wo so ne ne nante nya me nhira no okay omra samo ya ma nche akola bi a wata frɛ pra is o be singa kola Kevin akwa na dwumu do ba na ya hu no fili ne ba oja kete no ai afan kwam je wo fio no fro na nya na obusanze wo fie yese no ayo ono aho sa na no hunu kasa obusan no akati be na yam se sese no akwa we dare mu ya ncha na omo anya mu ye coach omo nya akwa na ono afra ono ankasa na dwumu do the friend is say Kevin no okay na ya ncha ma men Sarakuba ai ya ncha omo nyina kwaku asema odi aba no me de me kakra meti makane se so so penyonko ne adamfo a isi afra wo afra nso nka wo koma e wo nyonko ene wa adamfo ano na ye ka sembo asemu se topic we emre bi abam se ne na tabai ene ne na ta so e dai abai awu se obi betima koto aduane ye to no se keke no bakonya adamfo so ti ase obi ehu obi ofre no ana one ne traka mo tuama no ya danfo bi amakonya next time one ne hia gbo wan se wa start na ne nsem bi wa na wo ka ogumeka sa asem ache nipa da se obi ane ne nam bia na wo ka asem ono nka bi na ono je so sa nipa ne weni wo de abawo ya nka wo de wo wadwen mu no nka wanya asem na wo fi se wanya nyonko nti ana danfo wone ne hye na nkono so aka bi edai abo because we as no ye si humani suma minti na atwe mi no na as we dey eno obi hu ani sukura na makosam wo nanum short ase enti unu obi anam na wa wadwen se wo kan wasem che no se yo ono mfa na sem madaye na nipa wi afi sa de no ede na mema ware sem beka kire wo nsi wo ba wi ase no ya won so ba ntu nchi ankwanhia bi ada ntu so mfa wo de ma obi be sheda gina wo se wanya adamfo no wo hu ni nche yo just seconds bi ene wo hu no wo tutale no no se be ni nsem wo wi ase nya ni fie nsem ni kunu nsem nyina e so de ma no e be sewo e so adamfo na so nyonko ba ji afra but me makasa se wo se ne Ghana so betra ha na wa wisu box wa wisu wadwen pa amfa nante wi ase a na so be ya damfo na we di odomi o yenya sales president me ka maybe ekodi power akra ya ba na sika kutai pa ano papa bo je na mfo na me na mfo no mo bo steps no mo bo ne be 3 no mo duru soro o wada na ye bo open because I saw sorry ba atesi oh yeah I saw sorry ba kakra wo ai na no ba akodi di nsu kwande ye be no no e cha aduane no kwa mo kwa akodi no ni nya ye obotom obi ba no de udin abeje ase bra no me senior man no to zembeje wo be wie ne e base de abeto nya asem ketwa wo bo so bo wani na wusunsu ese otua because se be previous wo show aba ba kwa adu mre bi no na emu hweye no sankrofo na wo won na hu wo mo no wo hu wo bi ete sa de bia ye nwan mo abrochi wo bai obu a se be bo no o de kakra bai nti gedu mre bi na se be no ma call form no ana mudi wie sa ye no wo bi so ane na wono so ne sabe o sika hye ne botom pa ya na fo ba ko nya ne ba bi ko ye ko didi de bia won to bi da de bia ne yeto se wono ya no apompi sika no eti da ko ye ko no no wudu ano no afa apotore no no utwemako eti otwi a no de wa ya no because we wie do betima ya no yaw se da ko de ne boto no ne etia o wi aso ya odi panye hwe asem na na je se kuru anayemo ayama so enti ye sokete obi afa bi me ozo na abobo na minisika wo ye de ajai ya to de bia ti da ko chance o twi se ne boto ne tia ya tem sika hye na ye ne na mo obi edi saska de bi
and I say ade bafo ma boni de wa wunti mambo ade de bia we sa da gwa gu yesa so asa nipa no wan wi a wunya sika da de bia wo ahokirem ye woni pa bi okuta sika na so de bia kom de no wo yi sika de bia to kwaduku ade kura na ene ya we mu nyina ye no omote bro no so ye no omo wadwuma mu ye no omo wo ba bia eti ye be sere kakra e betima ka cho ne se Asem Mpe Nipa de ye transise ya kakra bi e beba bia wo so ma baboa wo enne obi de ne ho ato na danfo so oni ne ba bia ne nsem nyina oni mu chense be ne nua na asa ne maame waka ne nsem nyina a kire no na Ghana nso asem kwagu se wo ne wo yire krate ti na madanfo wo so nya asempa nka nche wo yire da wo be nya wo no odi ne nyina be keka kire wo eti ya ne ye be sere yen hwe yen kase fadanfo ne mu medu me bi encheche break kakra e wo no ma bi hu e bi kasa dodo e ma bi kasa dodo mema bi kasa dodo e du me bi ade o eni wo cross e wo ho enu ti se du me bi na sesa no ma na eni wo ana sesa be uba na wisu a na se odwa wo no mu na eni wo bi mu afi o fere nipa nya be so akwa adwuma kwa enkutu dwuma ba to nam so ye ho kakaka nti no wonti me nko no akadem e be se enamfosam yesi won nsomo nyi nipa na mum nipa no ye wo nipa ene sabe sa wo nimpan ye wo kasa bi wo sa nya se mum nyina nipa ye nyina ye nipa na nso obi wo ho a sabe mpreduasa wasem kɔ no ete se krezi asofo na nane nipa bia ma nipa bia adwuma bɔ wo mo ye nipa wo aponche oni ye ni wo fie kama ye ni wo fie kwagu enyo na be ye bɔne o but uchu mutan nipa one na ekɔ na eba no owie no apepa na no na waka che dia na times no abrochefo la na mepe kwagu obi wo hono ma abrochefo de mi hu no obi wo hono ma no ya tam ekɔ Fox FM ye general manager Kwasi Peter friends my lord baby obi a chao o ko ka Asem che na wo se trase no afa telephone ba jo be office si a wo se Asem na obeka che mo ni waka obedete sure ho enu ti oh yeah ya kan sa sure ho na gwa ku ya nkrofo bo se mesho maka me no anko kan wa momidin o na de na wo kan bia na nipa no tan no da no abeka obi wa so was me ka kire wa so ye wo kasa bebre a wo ho enti ye ba sire ye nwan mo mutie ye pa mo chaw edrume bia kasa fada for ne re ni tete break ne me ni na ho ye kasa na ya ye nte so ne hu nipa na ye ne nam no ne hu sebe anamo a ye betimatu wa go me da se ye ti wi ase ni nipa na ti o ye kwa ye ba nyina ye ni nipa na tie ye furusa ni nyina ye ni enipa o omu ye yadamfo ana omu ye yonko ana orofo ye kan se mfa adamfo yonko nanso so damfo bi edie 0554931931 0554931931 0548931931 0548931931 ye ko homa ne so na ye ne ahwefo enso enko che Kama 0551 931931 0551 0548 931931 0548 931931 Hello baby afrefre udi Kevin ni Pachai Kevin yentio Pacho mi tio falumba ni munyina yo Pacho ya na sami amake ye mini pa wona se sawo father mfo shani kasem ne bayem bibia sajo dresse ili bibia ansa no afa de wiye ni Asem ibi impenyufo kura bu be se kira me oyonku na minchire musuban ana me sa te se na mo ka se last time no me te se mo ka se mobusiafo na kiremba me de adom na me de adom me because school me a chaplain prefect mo class 5 boy me a chaplain prefect to school and to me de anya se me mobusiafo na as ma me ne papa na ka kirem ana je se ye wa Pachai na ka chaplain prefect to school me say sofo to me de me faria de ayo Kevin Kevin hello na wo adamfo Pachai bebre hey omdoso
Pachai. Ebi akoka ho nsembone amwate pen. Obi akoka mo nsembone ba se anya ase normal agra Ayo. I told you of the normal. Ayo. Kevin no. Yakoda ba kwa sisi oni agro wa fidie no so. Kra. Hello. Hello, the people. Yeah. Oforisuo Pizarro near me to tickets. Martin Canada. Asem Mpe Nipa ya show dodo. Na no mentimi amangwam. Oforisuo no mo papa. Majusu. Da nyame ase sepen pa wasan ka ya ho Asem Mpe Nipa fedisu. Oforisuo ene asem ya odi atuwe adamfo. Na Oforisuo adamfo biye. Na adamfo bi susu o tanse mpanya bu ebe bi se aboa no wato kokwa ye ntino de me hu fikiri sie ntino abribia adamfo bia na de se ono de ore no ba bata obi Asem Mpe da sa no kotako so be di ho na penso ansampe o kanko o de hu nyina on pa o kanko sa adamfo ni adamfo asese ye twe ho fi de sa dipa no na se ya ntwe ho na ko ba se ye hu ni se bi ono nso so ade bi kakra bi o ma ye nti se ni esu bi nyana to faso bi nti ye be ye ni a sa nipa no pe ye ben hyenema ketema nipa no pe ye ma ko Oforisuo nipa bi asese ye hwa adamfo yi ye hwa adamfo yi a ye bra bo be ti e be fie yi Oforisuo Pizarro nkinkas makra No, okay. Hello. Timeka. Baby afre odi. Hello Timeka. Baby afre odi obapa. Mase. Yetio. Me pacho me pa yonko bi. Le obi a me pa da wa me fa ne se mi sister ni bibia. Iti madam funu de bia me ka ne nsem kire no. Ono so ka ne dekire ni de bia me ka cha ne se ni obi a me sister pe ni bia ni din community ma fa ne se ni bibia. Ono so na ba my second home. Iti do time bi a me friend o na nye na ekodi mba me. Iti na me friend ko na ni din komo. That ye na oti ni no. Oni fi ho fu nyira ka ne nsem na ni. Enti me ka sa na ko ni NDS na me sai friend back. That was a con do as he said, my friend. Na madam ki atwa mi nsem na chom. Omo no mu fi ho no. Man kasa enti aso na me ka kire me ho ne say. The cry kana enti enya hwe. Na memben atmi. Me madam fi de mu tete pata hwe yi na meye. Ana ade chiye ma madam fi brand fi be be tete ni ma no adiani de pia ma man kan one point ne say dia. Ibi se na waka. So from that day, no meaning, my friend is saying, "I want to make call, make text, and I won't see me over when the start." Not after no like me get one, me see I think it's much more. I'm on Canada, see make one, I'm in Okay, we are so passing Mpe Nipa. Adamfo yonko who say, hello baby afre odi katachi. hello Baby afre odi papa. Okay, na say ni we got different of boko so Yenti o. Na have say adamfo de onyankopon okra of adamfo. Na Bible say nyankopon adamfo Abraham. Na the woman say ebenifo say aboa ne tokokwa en wo nu titisi. Eti ka adamfo de nkenya bone say mpa fa adamfo. Eti adamfo de so fa adam wo fa nko a eye. Okay. Teni nyina yi mo no. Bi mo mu say obefa adamfo a emwa wodie. Ene sisi entakra ena ma akoko ho yese. Entakra bone de se nka fa nyam kwatre kwa. Eti adamfo de yesi e fa adamfo. Ni mo so fa adamfo a ene kasemu na bla bone shi bi na kinya afa se e adamfo pa ana adamfo bane. Ni mo kwa afa so a obitine no e bi agrafa o kata no ni yi ne. E da man te pa no kwa no bi so. Okay, hello. Down kakra. When you
Hello. Down kakra yes be you Oforiso. Hello. Hello. Hello, Basho, good evening. My Joso ma me baby afrefre udi. Basho, be free Kumasi. Free. Free Kumasi, a friend of Mabina. Kumase fa he. Basho, Mount Ponte. Lietio. Basho, now for the me a father, you know, maybe me worry and maybe worry, and I've been now for a free pa, we at 3. Na me no mo ye free pa afide de na me ware na de bi o mo ye ho pa me hu ka twire me de na mo ye ti bi yi na de o ba ye me ka sa me ka meje mo time aboso nyemo bi o me ye no me ama anti ase me de me ni to fom no ma anti ase ti me ware we na me decide say I have me do mo ba ma ware ma mi ho mo like enkoye. It's been no moon free, but who cried and why require you confirm it? It's a down for that be. Do not do us all far down for a night bill when this is the first night. A down for now, down for between the hour. A do a horse about and to send it, and then I said, born the penny in the brab and the parju. A man now for day. Maybe they're not truly way free. Me trim was a boy, me say, look with them down for the baby, a boy. Okay. Okay. Hello. Hello. Baby afrefre udi obapa. Mepacho, good evening. My Josu bru. Mepacho, your friend Mama Do, me kasa free bushen. Mami yenti o. Adam first ma okay. Hello. Meeti o pa. Mepacho, me kasa free bushen. Mama Do. Jo. Ho free TV no ni yang ni komo. Me pacho Adam first ma okay ya mama kai ma Sompa. Okay. Madam Fubi. Me am be me shop e obushen. Do bushen bo Mama Do kra ni me. Okay. Na nipa ho mo botu extend say Madam Fupa me ni su adwuma. E ma me be ye na adwuma ja no. And now no ne pon no ni baby me mfa ne metena me nchen. Adam Fonye. And now for from my customers no aka from say hey na free home 2% me go tiabra. Hey. Adam for na me dey sia dey. Me dey mabamumu na onti mi so nya madwuma hwe. E lesson mama for ochina. Ti Adam for dey ye dey sia dey bebre na me sia dey na me tu me ho so. Me damas. No okay. Hello. Hello, bonjour. Yeah. Abu po shira mo ni mamo ye. I love you. I take a long time. I don't know. Bonjour. Ado mamo de. I don't know for a woman. Ka de pro for ngiru mo na bo ko ni ye nya ta fo. Ofutu. What's the good good one thing? I really dey wano. To bi mo ale. Na wa yo tunu high station. Our review. The two better kind of man different na ba. We ta ko tana na ko ye. Ana mo na ka ta ko ti. Ani ngeto rezo e wona na wa ndi rezo. Na to mo ko na fa ni gura wa. To bi ya sa do be do wa wa ko ni na ko to do ko ni. Ila ni ko ko to mi sho mo ye che fa pa ko tu na mi. E me ko ni na ko ye. Mo ma me cha. E ma na ngo dir nto na mo se e ko to bi. Ko do na ko pon ka mo ni mo ni ma. Okay. Hello. Hello, Fo. Yeah. About I stu ni seni east. Oh, I stu. Oh, yeah, dear dodo. Oh, yeah, dear dodo. Fo, mabasi die match ya motosikta bako seni east. E fo master gazali hotel you pa anti animu enchasho kwa fama. No, okay. Fo, ene ni amudi aba die mo se mama am foreign sampa pop. Etan se da fo bi di. Mi temu America mo no. Ko se ba no su dan mi se amanfo di amanfo fo mi aga san de madafu bi di ye no na ba yo bia na ka no kwa ware no madam fa me no ko ba pa se mo ko kake system abeko na me sikwa man di system e ma me ni system ntam se lu ka na system bi ze san se mo ka nya na ye no kwe na mu system no nya me adom wasaba enche akwa me so me ware okay nti ye be se wo ka wa ma se wadam fo anu wa ye careful se de na obomofo ne abu apete no
Moshe na mumaya fanshani ma insu. Ufu me fast akwanya na machaga na funya medawasi. No okay. Hello. Hello, Oforisuo Yaw. Maju so eburu Asafo Peter Moonlight. But you will teach me at Moonlight. Ufu the other side here pa. We get yes. Na Adam for the yes. Yes, yes, pana. Ufu say yes pa ku for I think ba ku futu. Na you know that Adam for the dey be teach what here. And so you will be out to watch no. But I be before here. Ufu for Adam for no period dey through. Ubeti cha onenti obese wa no duma bo no atenya watrewo it before the banda ko no e do se di pa mo ida ho e te de bia no bo po mama oda so no atrewo e da ase no okay. Hello. Hello. Baby afrefre udi. Acho gudu. Hello. Hello Tibeka. Ayo. Oso frefre. Me pa tiene se. Down ne homa nenye. Down ho kakra mam. Sompa. Hello. 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 hello good evening Majo so eburu katache baby afrefre udi. mi di Abdallah mi ta fa Kenya shobe Kenya asia bremfo nyina ho ye. Nyakopon shira pa udima pa udima gana ma na santana ampa Adam for the mbo ni pakora abia madam ko bidi ye na mara enyi njama me Adam for the ni shira Adam for Na de no de ye wo. Do de en ni se ni ko di nkomo bi o na mje da kakire ni se no ma obi anti sasem no abia kin na se mi deja anjo asunu de ni se de nyame bo ameni se na nya se ni na ya sambone na ya se ni ya sambone ka mo ba kire me pa O ka kire na no. Inti Adam for the damasipani ani na papa mudimana magana man ni asante na kufu nshira mpa No okay. Hello. Baby afrefre udi katache. Oso ba ma good evening. Majo so eburu katache. Lacho ya fe monsinya mkatafira achia mountains. Oso. Yentio. Ya mamoni ya juma pa. Amishira mone. Mo de bo my Ghana. Na obuso anyway there ense mo ha kakra na ngambese kabede tuani. Yama producers in foul number no actually be din komo wate. Mbache yo. Anti ye throw number no gina so na ye ntwo na actually na ye tumi edin komo na so din dey say. Wacha Monsignor. Acha. Adoko Roma asode. Bacha. Ana die title kakra kaye wa kofa ubetimi edi so. Ati uya Monsignor dey. Monsignor Emmanuel Mensa. Title kasiya pa o. Title. No kwasa pa. Ada me fa atwea me busa wa chiri akwai. Efise me fa hokọ afija se pa. Okay. Hello Timeka. Hello. Baby afrefre udin. Majo so papa baby afrefre udin. Me pacho me din de tutua me ka free medoma. Tutua yentie o. Me pacho me pesa me kan ho me na for ne se na for de ne. Me fa sister penyi dia dan for. Na me se ebia o se ne penyi nti me ko kama asem che na bebo ame. E ma mi yi mi yemu nyina ye ne se ni sister se ne me ye me ma me pepe sa na me ye. E du be di no. Ko ti ama no ma ne se ti o nche karma me e ko da ni diabo. Eti enam fofo de se ehwe mi pa wo mi nyama no. O se ehwe mi ka enam fofo. E pa so se ge ampe ne kan.
Okay, you for last caller. Now you for to apo. Hello. 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 Baby, I'm free with you, Papa. I down hoka krana o homa na ntotoso. O kasa free. I am free. Mami yentio. But you made the chair of a loop by no matter one. That's what I could. Michelle will be Michelle and I want you administrator. Okay. But me dear, what's the near down for the Mofita Mountain and I'm there to more down. Okay. Also near down for another Sompa Asem Mpe Nipa F2. Medical culture will say if we are say Ayoku group. Entina Abuako to when yetri. Last caller. Okay. Hello. Good evening. Majo su eburu ka ye twawura gu su producer Asem Mfa ba ko. Baby afrefre udi. Good evening. Majo su eburu. Be me na majo so. Yeah, let's show Hello? Hello, we did the teacher. Okay. Peter, Meto kan yenko wadaroma. Na edit and follow it because back at 1324 we on one and said I'm put off here. Wama and then it do baby I think any one on winning dear woman and for young one. Okay, ana ya day of frenu enyina ebesi enu ntino ye ka kire wo dede bi se ye kan kire osem fa damfo mfa yonku nenso so be selective eye de ya ye hwehwemu ye yimu adamfo bi obetumi aboa wo obetumi ade wako yedie ekwai so adamfo bi wo so so obetumi ama wato amram akofenam wanhwe ye wiase abrabor kura bi befunu ye hwe ye nuanom omodo omho akowura no bonim eye adamfo eno ti so wo fa yonko adamfo a eduru ba bia ya hwe yie eno ti na medical ka kiro se ayonko grunti ena aboa koto wanyentri ya ko computer so dwadie emra sisia sciatica originator, sciatica pacemaker, sciatica commandant, sciatica researcher. Now what's say? Say wo pe expert e wo Ghana ha. Oh, obia wo e de bata no ho e ne brand. Ade ba ko ye 21st clinic for brand. E ye se wo mo sa sciatica yare. E na sciatica no nitty-gritty, emu details. Dia ye enkasa ni nompenu a eni entiri na fa woto ase fa wosrem ekosi wona se ho adwuma no eye 21st clinic na eye ho adwuma 21st clinic say untinet ewo woto ase no a emu ye wo ya na wo na ma no wakyea wo pa wotina sia na se wakyea woto no wo ye bema de bankrofo susu se wa ye woto enkrofo susu se wa ye woto free se wotina sia se de wo si chia no ama ye o mu se because omo ye o mo to no wo mo koye ba ye kan kire o mu se wontimi ntina se for 1 month this o gina ho wonnim na obi busa se na chicha ho sa na ka se onye bibia na akofo so ho tina sia woto no ba ko be chia na ba ko so sen ba ko enti se wo be ma bia na wa chia sa ba ka se are be me wa koye ne to ana na o mu se we de ye musuo be ma wa koye ne to ade transgender for no kan hu bia na enti no bomodian se wotu asentiri na amoachia amoada na yarefo ama sese yedidian to so se wakoye wo tontina ayesa na nso ye wotu ase no ena ye wo ya wo srem na ye wo ya na wonamoa na ase hu suye no bra 21st clinic ne moa eya yaresabia etisiatika ne de omu de agidi na nso nye no nkwa na omu sa ade ba ko ewo mu ne se wo fa ba bi na adwodwo se ye stroke se ye yare diabetes hypertension me se bra clinic ne ye nhwa wo eye 21st clinic say yen kran ha Tantra Hill runabout and wo mo say wo free Achimota mo and a wo kwa wo furo bepo no
Wobɛhu sɛ 21st clinic ne billboard signboard no ɛbɔ hɔ ɛwɔ wo nsa nifa so. Ɛna wofiri amasaman so na ɛba wofuru soro hɔ no a ɛno nso ɛwɔ wo nsa bonkum so. Etie nyinaa Tantra Hill Runabout ɛyɛ 21st clinic Tema Roman Hill Church n'akyi hɔ Kaswa New Market Obom Road Kumasi ehwa overseas ɛna no akyi sunyane Regional Hospital First Gate no ɛno na di nhwanimu ansa na ɛno akyi adeɛ baako nso a yɛnimu paa no ɛyɛ Tachiman GN Bank dandadan no mu ɛna wɔn wɔ ɛwɔn Nkranza Children's Park Takwa Roman Stores Takrade Efie Kuma number 9 taxi station ebi wo brekum goso ɛna ɔboase for 21st clinic ɛwɔ 0540 311311 050 311311 21st clinic still wɔn ɛyɛ sciatica expert. Yama obi bia akwa babiem eba Sompa Asem Mpe Nipa so yama akwa ba eba Sompa TV Sompa 93.1 medical ka cho se Sompa Asem Mpe Nipa no asisi sema po menteme ho ase eno na de beda Sompa Asem Mpe Nipa ni apene po masibere na ye de ama eye tietietia na mekwa ho megie me ba ye no meka kira adofo nyina ase me cho manfo ade firi fa ko dware ade bia wo so ese tifiri wo so oda obi ne obaba beda oda na muru ntuma chew oton wa yento akoda eduru ba bia ne wo twahwe fom oda ne wo kasa ade be na haw tete wo eno na me se bra bagi baduro free ne fa kogu nsuom dwa wate eno ena me ko ye me de baye me de eche madofo ene wo mu tie mi nyina eno ti se wo sa wo haw bia frɛ 0244 801426 0244 801426 na madik pasa kan kire wo se Sompa Asem Mpe Nipa WhatsApp group no frɛ administrator no fan kan wate ye odwumadie kase bia da yanimo aye bekwa kwakodie na amanfo bo se Sompa Asem Mpe Nipa yeso yakan ye ho 0532 663264 0532 663264 ofra administrator na Sompa Asem Mpe Nipa WhatsApp group no odo obeka ho kama kekede yakwa yanim ten mene bofo be man no na asa ya Aboagye fosuo mene funtum pa katachie no srebia bonchena na atwetwe kodi awuo ya twa miansa na yakosa hey okiti kriki akukọ mu ya nwro ne mpaboa da bia da yakwa akoyanim enne awreho sem ofia na bafo na mebọ mentaba mu menam soro mesan nam fom awreho sem ofia na enso nyame ye nyankopon na eye bibia na me yonko bi nso na kaye na asem o kaye nyina ne se ka ya twere ni mu nso nyame ye kura ebufa so na ya twere gire dambalis na ne taka no de ne ene kodichi kura ka ya twere ni mu nso nyame ye eno kura ebufa so na de ya twere gire dambalis eno so kura ebufa so ma me mo akwaba oba pa bibia boko de kasagu microphone me yani bresem enne na wode baaye pacho ye boko sunya boko sa pepepe ufri he na baaye pacho mi fra cry nsawam na afri baaye pacho ma me udin de say na bibi nti udin besie kakra pacho ye fra mi ama ye fra wa ma pacho ma me wakosam ne san a watutom efri enkran nsawam se gise Sompa Asem Mpe Nipa Oforisuo ni na pamfo yen ene ebetumi aboa wo pacho makusem ni say spiritual marriage di mi so ache atete mi a mapen promesi bresa mama bre na me se me bebedam se momwa me na influence so na me se me nyama hoto spiritual marriage pacho na spiritual marriage no uchire mbatwi a ubeka ne say pacho sunsuma wari sunsuma wade oda na obi ni wabeda pacho wadi mfie say pacho me wa 31 years pacho na oba honam ani a wo boyfriend pacho
boyfriend ni deɛ me fa bia enya acha 2 weeks 3 weeks minti ne ne be month na 1 month kra 1 month kra ntimi ne be month na acho de ma me ama na spiritual marriage no ankasa ye ka sunsuma wade no e ba wo so adi mfie sei me ba cho ache da menya 18 years a be ma breaking me virginity na me hu saade ena hu ye acho ai honam wani no be ma breaki wo no honhom so no so breaki wo acho ai e ba wo hu ne sei acho first ne de na bi wa meso da ye no na broni no ne me da broni acho ai broni fita acho ai Ghana broni anaza brochire broni acho brochire broni ankasa kokko be ma tintin kese acho ai ba so da no ne woda acho ai akoba ne sa wo ye dai acho first ne koba ne sa ma me yare me fisa na me fon na ma yetantan na ma me tiri mu hyehye me ono da wia acho ai o se fiti ase awabra wodi 18 years acho ai na se wadi mfie sei acho se me 31 years acho ai ani adi usu nya ache acho ha me ache ti wachini a machini sa o pese free uso ba chom pese free uso e ba ya hen wakona empo o maame ana papa omubo chi dom do ko baabi ba chan yetimi de me ko first ne de ne de me ko asofo a mbebo mpa ya mame betwa fast ya mame ma kwanchela buwa be 6 months mi hu sa ne mani bi but o mu ana asaba o mu ana asaba nti buwa e be sa kono ho no a che mi se ade no yetumi a ewo fie ho na to bo ase twa mesesi a nipa tamfo ne fiefo nipa ne tamfo ene ne fiefo hwew yese yetumi ewo fie ho ka baba wei se nye spiritual marriage na ha no ene ne fie no na kiyeyi no ne yede ne picture na to TV ne so a odofo edi ababa wei nya na nso so nyame ewu tumi kese ewo Sompa Asem Mpe Nipa so ma me pensu bi no me ba wate yetumi ewo fie ho a ye baba be hwade orofo ye ka siatika no a omanfo dodo no ani se siatika no do tumi tu ase 21st clinic siatika no a ye ka no ye ka do tumi tu ase wo man Ghana wo dia bibiduro tu siatika ase a 21st clinic ono ne clinic of the moment 21st clinic no wo ba ye wona wo yare siatika ewo dem nyina no wo de aduro kan wo mo ene wo mu nyina so de eko mu nwuma so enya asem keto akora orofo siatika yade no eso sisi efa osirem wona akokom na akosu na ase entrim yade eyeye papa na do timi tu ase na ahotoba na yade no ontenka biem 21st clinic orofo enya siatika yade nko a na 21st clinic otimi se wu yade bibre bia de free timi anu kosi na ase 21st clinic obetu ase na wo de ama tie orofo yakọ 21st clinic wate efidi ahodo 21st clinic odidi ni dwuma no enya asem keto akora laboratory ne scan ni nyina eye adwuma massage ne so eye adwuma enya asem keto akora orofo na anu ya ne yakọ Europe ba yo besne ko South Africa 21st clinic odi dwuma pa 15 branches and what apete ewo Ghana mem ha yemfa tu yade ase na Ghana adehye omo honto wo mo efri siatika yadiem ene yade bibre biada orofo na wo bakuma se na se opese utu siatika ana yade bia aka wo bia ase a orofo yenko 21st clinic ewo ehwa overseas ye adabraka wone Sompa TV Sompa FM no wo abrosan kromu orofo brei na 21st clinic ontu yade no ase emfama obo ase cancer quarters call junction okon kran so adome market ubehunu ewo ho sunwane nkranza tachi my 21st clinic osinye mini 0540 931 0540 311 0540 311 koko ya de bone pa na sedie wudidi ewe nipa wudidi die dia koko ebetumi abetra so orofo na sa koko no wono wakwa yese wo fredom ene koko ne wo so a no wo frefre yade bi ebeka ne ho na wakwa nse ono ko a ontumi entra widie nim
okwa fra manfo no mama beseo orofo yente ase ene achina so ka ho na de amama nya ahoden ameka cement ase ene ene china no ye 3 eco capsules 3 herbal center wono na de adu papa wi ade abadwa so a ye de etu koko ase orofo se koko ayonko ade a aduru ametumi aka cho na anwumre se menton ama o na anwumre se yenko ba 3 eco capsules coco master ni enfantu coco na se rofo woni so ayo wisibisi o duru ba bia odwade a honam eyo hene uja onan emoja firi mu ba 3 eco capsules coco master eno ena yedi betu yade yasem yenko kolina ke ba dani heba misti heba apridank yebenya bia to 0546 107 107 0546 107 107 107 Tabita Clinic yo ko Tabita Clinic yo ko ora for Tabita Clinic say kawakoma to yem na wono wode nyoma foforo kura baba bebi gu kwaso enya asem ketwa kura ora for laboratory service no years duma free scan no so years duma free consultation duma hwe ye be kiro kwan ya wo be fa so na wo be didie ye cancel kama pa rofo Tabita clinic na se men kan kiro na ye kan kiro se prostate no ayekese eno ti be ma odun so gu so diabetes no ha adwene infections no ha adwene se wo dun so ani efridie ya die ni free prostate na ana sugar level no aye rough ena ma wo dwon so sa orofo liver no kidney no ho ya ka na orofo ulcer no how tetew udidi abui wani di abui orofo eduru bia sexual weakness no ama bema waye mre ewo mpam eno enso aya asem foforo orofo yenko Tabita clinic yo na yenko Tabita clinic yo Tabita clinic ono enatumi yi efiri sampo nchiremu osemen kanche o se brei na jese oye no de boa bia no otumi aye na wode aboa wo anopa no nwotwe kosi anwumere no nan wopon orofo yenkoi Tabita clinic obeboa e pa atasoma so Pentecost and Sunday morning market no ene ye opposite o eno na ye ko Tabita clinic o osemen kan cho se e free screening ena ode ehhehye so ewo atasoma so Pentecost one market no ena eye edi enhwani mu e free screening ena Tabita clinic se men kan cho eno tiankoi na ade ye free so de Ghana for pepa ebeboa mpa 0202 347 647 0202 347 647 Tabita clinic yanko e free screening Liberty conference na duru hobi emu o si liborium e freedom de ho ate ansa na betimi ate ho no e your mind na yadubu ache oni food for thought no omo na aka bobo na oje enipa efiri emponchire mu wona wako Liberty conference ni bibeka kiro se adansidie edi atwaguo pa orofo se wadansidie emaya kawakoma to yem yankopon wo bere edemu obia na Liberty conference we die wokọ no akọ jiwon kankro wokọ no akọ jiwon paja wokọ no ayi hu afri oyadem eno tianko Liberty conference we bi o mahne yadubu achese nyame beye nyame ne maso ebeye ne ma Jubilee Park na Liberty conference ye kọ no 26 July ho na ye kọ no anopa no nsia pa kontem duanya baabi atena na nyankopon ankasa no wopanyum paawu eno ntini minister Seta Champon ena mebe ochre ene minister Kwame Jedu womo ene de enyum ebeti nyankopon tata na wabetana na hingwam na watumi aye na nyuma o say come and be blessed, oh glory, hallelujah. Express group se men kan to sa kontusem na da wanim no fa beda wo mo wate se ukosua de se ukoye wala tuasa na wababa he wabusuafo express group na me kanfo na me de ama enkonkwanche bia fasika ko mo nyindi express group so de wo ko ani adanse de wo ho wo credibility no ewo soro wona wakosua de aba na wo ya ba adwuma wa han be ka che se express group ene wa mama yese you wona wakoye wala tuasa so aben abrosa obaziti amom abusuafo anya se akwa akontusem na yemfa enkodan express group yemfre wo mo ahoma we so 0552 822 7787 0552 822 7787 yako express group na yentume fa yakontusem enkodan odofonso no toto emane ntongu wate
afra say na nanoma kuafa wodi OCP fertilizer ye adwuma no o modern city a omu kan say o mbotom eyema adentia efri say enobaye no sodoso no mutimete na bribra eno ntino adenti na wotran say na obema onobaye no atumi asai yemfa OCP fertilizer na yemfa enkodi adwuma orofo OCP fertilizer medical ka chiro say wokọ agrochemical ho a wosi wupe OCP fertilizer dwumadi a wodi kodie no kachire wo extension officers no wo ho omo ba kire okwaya obefa so a obesesa na ade beso so ase orofo afra samanfo te so mfa so enu ntino afiwe oso de na wo ye mekanfo OCP fertilizer de amount konekotobi ebebo opa 0345909437 0345909437 ana 0345909433 0345909433 OCP fertilizer frewomo na omonko womwa kama eye Sompa sika kesi o orofo pesika tu botomwate eye kwa ye ba nyina no yete pente kwa nyina no sika semo na ye kwate aduro bra ya habai na so habai wo wuram wo orofo eye Sompa sika kesi na mekanfo na mde ama na wetie etenti ni tietia mo asa obenya sika kesi de atu botom na ansa na benya sika de atu botom no eye star 426 star 18 hash star 426 star 18 hash na fax send to all networks na ebeba ma oba no select Sompa FM na wa follow prompt na wo hono ebedi ubekosa na wo hyehyɛ esika bocho orofo ye kan tro say lucky boss no eno ane Sompa sika kese star 426 star 18 hash na wa select to all networks na wa select Sompa FM na wa follow prompt no tietia ubedi sika ubenya kakra ade atu botom kama Codis Healthcare Limited wo frɛw na wo ye fidiketo bi na ubebu no se enya afidie na eya afidi kama ba na nye ade bia su bia ne tumi eya nsankyerene nketenkete no so etimi ye nsankyerene Codis Healthcare Limited omo ena de sa afidie wi abadwa so na sa afidie no eno ena ba check wo sugar level no na ede ama wo ba wo bemma wo Codis say wo de sa afidie no aba odofo eye Codis free ene Codis plus no ena eriye sa anwanwa dwuma no Codis free ene Codis free plus eno eye afidie eno eye asa ensenche no orofo upebi kura to ubenya biato na abeyo private use kama pa orofo yanko adia pharmacy ozone pharmacy Jab pharmacy N&A pharmacy na yanko na sa pharmacy yebenya ebi Lancer pharmacy yebenya bi na yato na yeso yetumi edi adwuma Codis Healthcare Limited omo ene de sa afidie we aba check ye diabetes ni nyina ebebo yi papa 0540647867 0540647867 and 0206972963 0206972963 Codis Healthcare Limited ono ND Codis free ene Codis free plus afidie no enso abadwa so aziblibo sonkalu kagoka togbe ahabai keke orofo ye ko togbe ahabai keke ho wate ade bia da ne mponkyere eda uso sunsum atiaka uso no orofo otonwa ye nto eduru ba bia brabo na ye bisi basa duru ba bia baifo ajo musika oton kura hu de odi sika yiye yade tetew okokomfa no che yesi we de enye ha yade na ye hen yade togbe ahabai keke ene betumi ajo ede wa free sa mponkyere ni mu orofo abaifo tetewa togbe ahabai keke si wono kwa ye baifo hinu obebo wo yie pa ye kotogba ahabai keke ho ewo afijase akwantepon kura ye frɛ no bomfa na uduru ho awusu besi wo bomfa hospital Johnson enkoda na ba be fa wako kama pa eno titie ma me beboboy eno togbe habai keke official line wo mo hwe TV no de enegusuo no 0244484747 0244484747 aziblibo so kalu kaguka togbe ahabai keke eno ti yanko na yekope togwe akira kwai kama na enyoma enkoso kede yakwa yanim ten ayawra husemu
yawre hosem pa yawre hosem maame enti ukọ baabi no yesi efirifie Pachai. Enti the oka se efirifie no modern bam no body efa ho e de ma wo Pachai no oka se efirifie ndi amame de beble ekotwitwa enwan ne nema nyina nso still na ani mutwitwa enwan nyina enso amfa enwan na chire no eche ansa na eba anase di sen Pachai enwan na chire du be 6 months na me say hu say spirit na ya no asane me aba beda ena buo ha me wo hono ma kra na me hu say obi ne me dada ko timi ne me beda be 5 times kra dako Pachai buo so kra e bulu etia eye wo sei Pachai fanse bia me wo hono ma me hu say ati se ne me nya feeling ndi se ne o be ma ne me dan na me hu aba me hu san seka se wada ana wo na ye kra na ye kra sometimes me gina ho kra na me nya feeling ujina ho kra na wo no abaye de wo ye ko Pachai enti basa wo hu se sa spirit no na aba no Pachai me enti dako oba mpresei ena kra me take ma me ba na e ba sa o take ma wo banyina o ba sa Pachai obedi ko ye ma menti se wo hwe wo tebia enne ya wo de tiwe ene first no a ezakra ya bem Mesakra de bebra bem obia oni me first ni ni ehu me otimi se bibi ha me ana se bibi koso even oni ani kra na ohu se girl na akọ no bibi ha na na bibi hantem enti se ode so obefa boy ene spiritual no de no udi gunsani ani ade he na ya na eyo de pa but spiritual ni de ya na e de physical me be ma da kwa me enya me de ya na ya me ya spiritual ni yo de che wi no na ne fa no say but me penisa umpe no na nye wa na so ye no so edei but eno de se na me hu no ne se na me tire na me pese me nchire enti ka seka wa ho offender so te se first ndi aka be fa ne sa Passion come in funny side for me to say baby I made me so me pese me ware na me so me nya me ma oh o ya adwuma bai Passion me ton ade wo dwadiem te say sika ba me semwa me yare na me diskana san for shame sika ntina me ho nche ena wo ye obi kwa na pese wo boa me kra na o makwan obeba bete wo ni obetwa beti ni pakro no wo ni wafa bema ama wahu spirit no ene na akopen Pachai mema na kan bi kire o bi ka bi kire na sofo bi so kra no pese o ware me amene ne sho o ye na afa mu dia nso me wo ha na o ka kire me se ontimi ese ana asole me ko fomti sofo no kra ntimi anto se me to obi a nyame ni pa bia ne ho odene na omboa me enti woni sofo no kwatwe mpena Pachai se ka wo hwese ko betumi agye wo Pachai sofo no so antimi Pachai antimi enu de ko ba ne se me de masem me ko counseling na me de masem me ko kan masem chen se papa se ni se na e ha no ka chere me se wati obeboa nti no de akwanchire gugu na akwan ma no ka chere me se ono kra oni yele ntimi obewa me ba obe make sure se obe ma spirit me sa de na free me so ansa nya sa kwa na o ntimi ne me wale ma enyi menene wo ha na me o mama kwante na me ye no be che ni bia na me ye sister enti sofo no ade akwankyere ne gu kwa so nyina no na woni na neti aso ofie ho ana ba cho de me na ewo mu a me ko na asore ewo mu a me ko asore wo ba me na sofo no so nware yampa ba cho de bi no ware enti ho no a woni sofo no twempna when the train how many years and some months? Okay, so funny dear. Or the pass them to no one me and I check a car, but or didn't who come many day, or didn't who come me a bare week now, within week to 2 weeks now. Programs next start say. Time I won't find no home come near dinner, yeah, come on. BBI okay, but I didn't know who come many day. Problems ben as often face here. But last me on or catch them say, Diomuna.
papa tintin ko bi abe ma no warning ti o ma no warning say on twe ne ho fi ne wona no yele ne me no ka che ne say menya ne dia no o se da ye mu no ono ne ka che papa ne say me ye ne de obe ware me no kasaden o se sofo ne say da ye ni mu no papa ne ka che ne say ne ye no on twe ne ho na sofo ne ka che spirit ne say on twe ne ho ne no aye de wa twe ne ho che ne say ne obe che ne nyansa ti ehona na sofo no nani nsuti no ntinani nsuti no ade achi ye no o se wo so ko hiu na se wo ka no se bende okunu broni no spirit ne ka che se obekire sofo no nyansa wo dai na mini sofo no dai na o son ye na obeka kire me no na sofo no no me wo ho pacho wa biyo ono ujina ho ade ye hye atare ye hye onyina apanta hye onyina obi ho aka kire nkofo su di adanse wo na aso no pieto no o de hye nkom ewiase wo ho Kristo ni part time untimi bonsam full time Kristo ni part time untimi bonsam full time da yenya na ade achi wo abeka wi enti maame o esofo no nkom de se ugina ho de pieto ehye onyina obetumi aka that's right oh de na jana abrahu yi oh obi se say Noki. Hello. Me jafu. Katache baby afrefre wudi. O say. Wo ha won say wadawroma wa afra besimu yi. Oh, me how on say. Asem na again e kan. No TV no so kan no. Me say a true story. Noki. Me visit 7 years. Okay. Me wale. Na de bia na obi ni mabeta okay because no pekasa enti ono so hu a onka o enti ni bi na ka chim sa o se o te o so mi obi ta na me kasa so enti me no sa e so sanka ya obo me na wonda you 2021 2021 no ye oh na wonda if the banner minute to say it's a maybe sounds me aboa me nyan wote obi me no bi aboa me into true story no can okay me so ne ade ne ba o me so no bedda kwa o ne wo ko da kwa wote de what I say ono kwa o se wo ba honam ani na so be yesa ade no ya na eye ne ya se me den de me say true story na again na can nti munni why a life okay aye gidi pa Asem Mpe Nipa na ye gibi bia di wa wo ba pa nyame bejo wate Sompa Asem Mpe Nipa na ye bebrebe na me ogidie kese se ahabe your last stop atima se wo ogidie se ho betumi ato o so firi hin na baaye ensawam uhu ye wo TV so ho oh edi ese na koba asa no omo anu omo ne uchiri nyina no mapa aba ho oh de waya na adwe so obeboa no ade a chekura wo hu anu asa yetamfo no wa block wo fe no kra na otiate na chese okunu broni ne na yesa ade no e ba twa esre no wa dwebro ye bepo akofu ma wo mekeka ye nye ne hwe okay ya fresh spiritual man bi na ye ti na enu masem na me ogidie kese se oho betumi ato kama pa we ne Sompa Asem Mpe Nipa no ya santemaji atum hello Katachi ya mo akwa baba Sompa Asem Mpe Nipa dwumadie so Damasipa ne dwumaso amo bo mechia mo mpanifo ni nyina Bishop Lumba ne omuna Samoa ana wa Oforisuo ankasa pani wadawroma
ye ka say ye be no ebedi enkita ho ewo spiritual marriage ababa wo bidi abeda Sompa Asem Mpe Nipa pempi no dwumadi atisese no mo ana yesu frem a yenisuo eba se wutie bi ababa wa ne nkomo no a odie no papa emo abe na betumi edi aboa no. Okay. Yeah, metumi di aboa ni nyina ne se busan ma me se Onyankopon boss ro ni asase ni di busan sa 3 times ma me ne busan se wotimi gitum se Nyankopon no a oboss ni asase no da so ye eduma we ye bere mu a me di 1 week pe be ye free ni so. Okay. Ama de ne di komo no se Nyankopon ba sayi adom ugini di. Pacha me jini di pa. Ugini di so no na boss ro ebo asase. Na ugini di se wono na ewu ye ne nansa so de ye no. Pacha me jidi. Ti uwo jidi se Nyankopon betumi ajo pa. Pacha me wo jidi se nyame betumi ajo. Kadachie o se Nyankopon o tumi obetumi aje no. Asidanka Nyankopon. Se wajie di se Nyankopon betumi afa meme so ama sa wo ha no eto atwa. Momo ne date into ho no me na obetra mo ne date into 2 weeks time. On samla ho no die tumi ne bedanse san beda bi mu a o meka na fidication se asem a mo de ma no oboa mo boa nipa na ntimi amoa me man 2 weeks pe 2 weeks no samla fidia so o meka ni wo Panenti 2 weeks no be ma 10 gram broni no yese sofo bia o ye danen ho wa aka no nya so se obetumi abeka wo. Oh, mamen kanche ni she ewiase Nyankopon botumi nyina hodo bebre ebide tumi foforo nyame adwuma ebiso ankasa so de nananum tumi ya adwuma ntima ehunu ba bia wugina ye nyame tumi ya adwuma enti se tumi ni se no ho odi ana bimi da wo mela yifi enti sesia no ans ye bepon ye fa baba wa ne nhye ne wonsa na wotwe mienu so ubetumi age no metimi age na wo Yesu Kristo din na wotwe mienu pepepepepe 2 weeks tumi ni meda biu na ene nkwa na nyina onye 2 weeks ni pe 2 weeks ni me di manu mo ko ya na sese no obe break ya wade na mabruni no akoni kurum akoware. Oh sunsun ni bi e be pam na firi na no awale ho na mani awale Nyankopon mo nipa ma se nipa me wale sunsun obo nipa ma se nipa wale nipa ne kasa ye mu no o se efirifie okọ baabie no panipa obaji atum sa aho question man ti ni ye ye toto ababa wana no na ye be pa asem ne pomasi bra ye de be fire wi na asem ba ko kan ne se wokọ baabi no o mo se efirifie eno na mebusa o se obaji atum sa eno de me ya adwuma no de mentimi emfa obi asem no kan ne nyina so enkasa wa obi ani di wo hu nipa na kan ne de ba oba na ohwe di nyame fa yeso ye no a ana obehu ne se nyame mu gwa hodo na apart from spiritual marriage no utumi sa yade bia oh eni de Nyankopon ne ya dance ni yale a mentimi sa de metia ka se tu pe obi a wani afra den ya ebro yes anase kwata apart from that yale bia eyo desani yale bia nipa yale bia de ba adro ha betin na bo ma hoto na trese wo yusu dokota adro anase haba na ate ahaban ana me de sayare no ahaban so enye ahaban ya fa fidi me na kira ahaban a Nyankopon abole ba de no eno na me de sayare en fa fidi biam re ahaban na me de be ye fini ne so okay ahaban eke no na me de be fa ade yi spirit na afiri mi nche kura ya bibia ti wade wa habam okay tumi bia ti wade wa habam okay enti we tumi no na ti wade ne de be ka no na atwe no ho aware na ato na ade tama okay enti panipa koba ne say ya spiritual marriage no ya na omunya firi hin ankasa okay ma me kire na ti ko nyina bi fanya futu sem na bi so fa mo mko pebiem
ye wo enema enan wasasi so a wo ba wusi so a ana be ma so wusi so ati o sunsun ni timi ware 1 obi a utadware abonten eye adawia anopa anajo a nipa nyina ni hu timi ware ba ko ye sa to so bi obi wo ho a ne ntade hyemu nye otimi shatade ne hu gugu ho obi ahu na ne kwando no ani so timi the spiritual marriage eba sunsun so ko ana obi so wo ho ankasa dia wani munyama di firi so ba na so ese wo na wo bebu abusuan titumi bi ahu opel de to so nan no abusuan timi mu se wo betimi adi na wale wa masa sunsun na wo shabra de ba ne ya to amem eno so intimi enwale obi abefo do ba bisi ndi ne ma na we ana the spiritual marriage eba. Okay, na just say afutu semu a ode tato no say ma o manfo nware abonten tare hye no so ma hweye firi say ma o mu akono chenche na msusu nyina so enim akono no yesa be ma kan wonye oba nkwa ne obi me ma so spiritual marriage ajo Panipa anwumre ye beda ase misumi dam eni matiefo nyina ase moni adwuma pa mo de boa o mangana mo boa o mu ni bi moni koso a mo adwuma pa sa na yakopon so wonhira na won kire mo ashi bu na station ni no afese no na mo station agiba bia na mo be number 1. Amen. Okay, obi a wote ahabai na nasem a woka nyina ne se na wotwe mienu pepepepepe ama na wotwe mienu na papa na hye na mimi wogidie se aye last stop. Amen. Odi adanse die kese ebeba. Amen. Sanse de wawe kotopen no okaso bewe kura ye nyina chinye Sompa Asem Mpe Nipa ya ye bi pen eno nti ene wogidie ewo yanka se ye mu ni tumi de kasa kire no tika wakoma to ye mu ate kwa wakoma to ye mpa. Okay. Birthday wish ewo fia ha. We every Opani Joseph Bequin na neba ene afia a chance kapa awo Aswanse Central Market ene eye na woda enunti afia chance kapa wono ena eda TV no so no eye senyankopon enhira edema afia se omane enye oba pa emeye oba tampa no manim dia obetumi ede akekere ne ma na empo na dwuma bia ode ne sabe kan bia so enye nhira na enye sika sentia odin de saa no yankopon emfa sika enum pi afia cha sika pa ene eye na woda nyame nhira no pi ya kwakwa yanim ten de ne zanka ya yetufu ya nipa nti nipa mfa mobra nipa ntime nko emfa enko wonanim yenu abe unse na wo yare kora hu na unse ne ho efe yie pa echese wo ba na yemusa se na wonhia awe no munyina no na esuni tese na bane tese na ntade hyem tese na namontu mu tese yaw na wuhia baba akra na de atofom na wo firi na chi apre ne se ma me wade ne da wa wa he wonna na ni mehu nipa korokora wo ye na kasa wate ne wasum no wani su bebiru papa na kan oboni ema nan etra nan ekoni duzo hey obi wo ha udidi na tem de bone ne mfiri ni a ohunu se nsini a udidi na tem so a ogina de ha wabrabo obe hanto life kwa so wo hia na onim ni ote ni watima gu na nim ase ama nipa anim sabe ye hunu so wo kwasea no abreso anke bia nko oboa wo ya minim obi okọ adum ofuru o ma ya yikitu abi aye woku ebisa ade besi Roman hair sa ne type no akwa na kwa no so ohun sa baba bia hwe mini skirt oye komfo wa hwe mini skirt ko na akwa no ye mu afe na nwitia bi sa na furu so za ma akokọ no omo hwe na top ne so no fo a on sa aye mu ho line ketu abi no uhunu yo ene me chire obi yaw Sema no ne ko no se wu ma bia sa no se ye se ne ma omo fie no omo de awo
ena ekolo kejiska awo ni fie ena wawo madu omo nyina yeye niba do tisi abonde na opema akoma ne ba do hunu ababa ne yem ne ho akọ no ne ade ohwe ne hwe no hu za akora yi emakura no no type ye di konfo ni isane ya no hu za maame na je akora keto na wo kọ na wo de etu ne maame di bompu ni po ana wade afura akora na so akora ne nsa na oso maame ne nsa be hwa akora ya temdidi wo station wo sam class sam na mempe edi oso mensa de ntina okura maame panyini nsa o maame na wade awode ne nkasa na akora na ye no maame na hu konfo no wo hu no ntini yama hye no ogina o na akora de wo ye konfo no ye fra no konfo kwa ame wo wa yi baby afi godi mfo ni aponji ya ye friends ofo kurum agrei twa papa ya da pa no nya abotre man no a wo se no onim dan ne ye kan no a ase bibia na bese yes go be twa pa no so wo so fa agrei di matama mani page no ga se wo ade obi so mu ade enko a woni wo mfi akora no no wo so obu nkotode o maame nanim se sisa no kofo so abegina ho ni maame de no aye onti amom again na gina ho wo so obu nkotode o maame so sere no onim ni wo ye nka mekura mi so mu onim atem fa che no ate na de akunko wani mu nya fofora afina ho aye tin de enkomo na papa yi kai konfo no mu mpa maame na che so mpa maame na che afina maame na se mo be kan se wo akora wutiri ye pa mpe kosu amono me na maame na so ye hwan ya beifo wodi ni fie ma emma e wo fie awode akwa gidumi ndi ne ma nwo anti ko be gia wodi ni bia ko wodi bi di akomo omo na nka ba ko bi mpiem firim na nka na ne nema go wo omo ana odi asesa ndi afa no no pe bi akọ be ko nkra ni nyina ebo ni dede wo fie ho fanso awo nso obi akwa wale onya awo ndi suspect na beda ne so ti go pe bi akoma ba akopẹ na ke eja ni din na ke eja din ba hu se bitimi wo de na mo na mu ni zuba na bibi na ekozo na ko nya kase bi mba be ye ne dai ya asam no kan me bu awrade ntua me ko konfo na ni me di nkomo waso ofa akura ya di matam za na me di mi kaso mo so mpe kosu amre ya se ya di kosu ya ne ba ye maame ne de ye ne ode be ye o mpe apeteshin wansi di pe kan ho wode ye ne ode be wo so tiri nkwa se ya o onim no odan ne no so tiri nkwa no go ni nyina akura ni ma de kurezi on tiaze wa musa soso edi afena konfo ne be ka che se wo wie maame no wa boa wa wie afena oba akura no so se maame ne nsam no kan wo tiaze ene do magina obi se papa na de no o che se me ye konfo afena ga ne ye mahye no eno se me firi haba na mu se akura nsa ne hu guguo maame na ngina wo de ankode we nko onwo da afena akura ne pudwom wo biri enti abrabo na ye bono da bia me kan me si social media for them tatu am for say yaw wote so obi asem aba ne si yesi papa bia kofa ma yesi sofu bia ko bodwaman na usunsum nya duru nche sofu na o kasa hweye mfa wansi di nkokan kwasi asem o ube wie no no mom ato 100 cities no me ato so wansi di better to every 100 cities mu anokwasem dia ba se nua ma no suban no yesi papa ikura sofu ye obewu da mu kura kon fa so di awe no baba be you well kind of as or this strategy abechi mo so atene dia awe etina wo ka no mo be ohia wo no pa wa hu ho ko na project pimia ne pa na wo hwa dia na wapini ho osi hwa no ye na nso be yusu ti ya usa ne ma we num nya ya futuo ma ye nua no ma ya wuti wo betima ware metima ware na me yeda kompai bo wa baabi ne ho ya sofo akono ndino ayeda aka se wukunu no opematan na me yeda honhon no abafi one ma be kun ajai no akofa sofo sofu nim ni awoka ko hu sem yensem training de yesi ebema ndo de anu mum na heda akoya agenda gufia wale yakwa nti mu wo fia mu hwehwe masofu no mu ye ko mu bi wo amu hwehwe mu ye sisa ye hwehwe mu anko masofu ya mfa nka ho da sisa spiritual knowledge aye wo nye wo hu da so ye fe wa hwe wo woka no anka no wo testimony ho wakun ndo mu hwa ne sababu o mo na ofiri mu fia wonya ni da ho woni di pe di nkoma wonhwe ne ne asofo ikeka ye nyina wonhwe mfra na brabo no hunu se do besi ni pa ye e ba so benya so bia ma ne kra osofo panyini ofre sofo ya de amegini di so onya aka we ne di e ye de ne odi sa jani begu kwa ma bia sia ma urade aye nyame no nso aya akoa na ne ba no so afa ne ho adi ba u fili mu fia toto ne ma ye ba ya sela hum ne danzo we kama ane kokko na ni da ho sela we kama bandi se wa hu no
yare no kwa o me ehunu ye ne yebetuma adresse kwa na ngoy yare go do she ko ko tiza dozi wa pesa go really yes anop ewia no obaye no oyin mfonyini ne bi wo fon no so neze nya ngwa oyo bamu wow nyame beje no o nyame orofo yenko jom herbal lotion omasoye na jom herbal lotion no orofo wachi bremu wachi kase wukotubi ohu otutu wo no empompo bi abo he yetumi de ye massage o na jom herbal lotion no esanse eye herbal no ntino ebo adwuma papa orofo ohunam tutu a eye jom orofo yenko pa jom ni bi ntowate efrise wo mo de jom atwitwi wa bra wo firi wo ndwaso wo firi wo afuo mu aba no adansedi a wo die kire se eduru baabi no danyane a wo mo ho de no eye soronko kura orofo se ye kopa yom ni bi ato na ye de adwuma ye kodani heba Freddy Mens keu yebenya bi ato Kolina keba yebenya bi apidan keba Mr. Eba yebenya bi ato na yenso yetumi edi adwuma o se jom herbal lotion o se life is possible eno ntino ebetumi ama brabo no etumi asesa wa bra yebetumi edi jom edi atwitwi ye ho ba bia eye ni nyina 0244 730 295 0244-730-295 jom herbal lotion eno ene betumi aboa pa ye club beer di Asem Bebo orofo club beer no ye kan no aponto nya badin to no nyina eye club beer ayiyo no nyina eye club beer na sa club beer we no ye wo last size ho ye wo adentam ho ene wo de egu kan mu ho akono papa enya Asem ketwa na de ehye frigi ma ho ate atesuo no enya Asem ketwa kora egu minimu se ekose yo oba pemfo ntimi no mbi wate saa na ni fie du ngotwa club beer no ntimi fo Asem enkoso odofo bia enu ane krobo yekope binto na durema bitters no ene ginger liquor no e dia badwa so ye Lawson beverages ene dia apa aponto nya badin tuo ni nyina no ye durema bitters ene ginger liquor no ena edi him ewudwa so orofo ye yiyo ni nyina no ye di durema bitters ene ginger liquor no ena ekwakoye na apese woton eteso emfaso so dia na ye de ma no eba betudwa kotobi opabo ho enyoma bekoso e dia ma ho se ho kofa bibegu wo enyoma bekoso e dia ma na so ateso emfaso ye durema bitters ene ginger liquor Lawson beverages and the abedwa so kewa fam wo nyina da okwa ubenya bi ato 0242133577 0242133577 na yenko tobi odofo na kwaku duapani e botoso miensa ne dot ye no aduru ho ono ene ye kokoso hene na sa ayiyo we no krobia sante kotoko hene santimawura wonim sene de hye no ato na nanom ensiedo na enkoso fakuo no enu enmu ena nana kwakudu apani otoso miensa enum ena wowo orofo ayi yo no ankasa no ebefiti ase 26 July na eno ena dadwada no omanfo a womo ede enase anase eni die twatwo ede koma nana kwakudua no obekro na eduru de 28 ho no so dia eye nananom ena de anidie twatwo na wahwai ede a kire no sekekon ena omukoye ena akorabo kan no a enka omuntumi enya ne ho no dano 28 no nananom ene politicians ena de anidie twatwo ede kwakoma nana kwakudua pani otoso miensa eno nti kokoso hene nana kwakudua nkoso fekuo no anumu ene wo edoti yi no ena aduru ho no omuna samoa entino sabre no ye wogidie kese se ye nwua ba no obi aso ne mu na wotwemi no de bibia be kama na wodi adansidi abre Sompa Asem Mpe Nipa omuna samoa yakwede yamfanche kese masida worship center yapon sofupani na sofufo mu ne bedwa mpaye pa ntimo bia nko ba bia kahaya ya wo se
de ohun ni kai mo bia nchan won kase bebe ni wiase o me sase mo me se nipa bi chan wase o oboa ni wiase ya won se asem a oba yi wo kan de ye wo mo se wati sika ware oba but wo ne wo yire koda wo se ye ne ya sunsun bi ni beda de akoshin mo no se e de nti at times man memma bi nya ntokwa no mu kun nya ntokwa enye de hia ni ya ye memma sem no se free de free because o baby a se be wo wina ana wo korea ana wo do wo wina e ne de ti wo no nam na ni so no nam na ni so atenten wo bi sunsun so ma ko homa sunsun ma ko homa yaw san krofo no mo wa buo mu sa sunsun no se wunchia obi a wa ben na sofu ye osa ko wie de and the nurse nka onimina man na mene no onimina man na san ko mene no wo wa ko sa ade we wo so se bu ko face sa sunsun bu sa sunsun no o mu kuta beben hyehyɛ abotan mu enye so easy we gra de on so si broni bi ka ho broni ni kunu ya ni kunu sa sunsun na ye ka ho asaba nsem mo se ye ka bi ye friti kan ya che eti adehufo no mo kire wa sa sunsun na no mbeda no ofoso o mani den no oso se be ma bia ba ho a no mapam no wontimi stand no wo ye be ma na di ho agro se wo se wo betemte a wo mekum omba mo nya ka accident am wo bia onti ase enu ti wiase no ofoso o timi se ka bi timi hwe fom yes nipa ba ko bia o mu nyina ya dai enwo ba ko pe ne wuye eye sa sunsun no and number bre na the person no mo pe the starting programming oba sunsun hwe ma sunsun yo ewe o mo fe ngwa oba sa mrinka ba ma bia so mo nka ye good because of when they o sitia nyi se no wote before and after when the picture na when there you say not here one by one o ma to paso de e chen wan kase wo be ma na wa ti sika wa no o ma to pa chen sa de wo be sia ya no ofosu e de pa e friend said de no ofosu nya easy woni o sere re hwe won be mo te dan kasa na obusa ne question bi sa na onka wa da bi o mo wi wunya so no mo se wo no ma sa the word promise and fail obi a promise obi ye o say be ma be ba ho all ba no de anije na e ba san ko be ware wo but wo boa foso ma bebre mo na mi wiase ne mema bebre mo na mi wiase a o mu nya kunu enya ye friends e ba enya yire no efisan nkrofo o mo doso na ya na sofofo no wo me ya nyame nsa ni uso ba enya buada wunya e de buada na e da kom kire ana ye sa de we na nya sofo obi ba wa na na twempra wa buare ena ko face wo mo won se nankaka se oyi o kire ben ko ka no so tia se ne ye be sire se sunsun se twen na be ye be sire nwan ma special man na medical catcher because wo hwe ne bi ye musician no wo bo nwom a wono ne yire tifie ne yire ne nwan ma tifie no akwa nkrofo bi se dancer no mayi wo mo to ho no be ma no wo bo nwom de wo hye trouser no mayi wo mo panties no mo to no mo nofo no me di TV so last minute no na ni baba no so na afa wo pekunu sa no ma no so no sa wo ye sa wie wa wura wa wie ya be sere o mo dress na o mo dress na enenam krom ni ade no eduma bi o mo dress decent kakra na nye ije sa ofoso o mo ye no o mo nama ye kwa ye hia o mo ye no o mo bo nsa ho no wonnim no obi wo bo nsa ho so ni bo nsa ho sa wutwe wani no so twe na woni na ni akohia enye ije nya nipa nya omu nya na nipa nyame ne kura ne ma me na me ka kire wo enti ye be sere especially man no to mo bo abrofo no mo kofo mo de ye ba ye no se be abrofo mo senti no mo frɛ no nya no bi ne frɛ ne ha enti o mo nya very careful enti se wo kɔ na se na o ba bi ni ku twa so a busamu ye busase na anu enyira da no de no so no no de o da wo te na nadwo no wo be ma no da wa wo kya dufɔkye wo nya hui nti osu hu na mfo anwa me yire me we ne papa no again so bo no ba me we oboa wa nya hui de bo wo be ma na se na ebo na tu se papa wo nya hui fine no fa anu na e fine no eti wo mo ankasa no spirit no wo mo na ete de no mo ma ne te de awo kwa bi so je be sere se no ma we e fa wa ubi bia nu a wo ye be yi okay eti be se ye fa nti wa kan de enwa ba man memeni no
o ka say sem de me am ye ne nipa na wo twemi nipa pepe o se na wo twemi ma me kama kuma tu yo mate o se o sister ne ade o ba condition o se na ho po bra ye bra no ye unti ye dum condition ne kakra ibi aba kama wate ofoju enko okay enunti no afutu semo a se de pani no kan ye no ye mmua ma no ahoworo ne wo montade no orofo spiritual marriage na hu ne sa no bebreu enunti so hwe tv so no fu na tete hoyi ne sire hu ne de hoyi so hu it is a so ni twam a ye na kono if se ma hu akono chenchenam nya na efe entino ye besre nwia ma no omo hu sisi no eno na ma dru babia sunsum no mo nyina nante o mo twam akọ enti so hu hu ofa owarew watemase enti so hwe Kevin so ono so yiba se Kevin e woni phone so sa akoda Kevin wo yiba phone na nse ne phone ne yirai yiba na wanya foforo na yira sei so atwa na wo am no so gwata na dan finfin wo ya twim gwata ya twim finfin ya twim ya de parazone ya twim ni dino no gwata ya twim no wo mu no pa wo menu nya ne nim dwen ofosu ya na efe de ne so ye betu omofo ye hwe na ye hu because ya na by for the one omo say no ma Kevin edigusu anya yen wo de baso e beka ho asem eno tiesre ye nua ma mo no mo tu mo boase duru ba bia wa hwe o mpani fie so no Kevin o mpani fie so no afi na o pa wade benya wade ni bi kura so Kevin ye no ba me ma na wa kai o maba wa brem de na wo yo voso ye ko homa no so medical ka kire wo se Sompa Asem Mpe Nipa WhatsApp group no 0532 663264 0532 663264 enunti se wo fra administrator no ebe ado kama Kevin enunti yenua ma hwe dress ne ye na mogidie kese se na otwe mienu so yenua ba ne ho ebetumi ato no 0554 na 3131 0554 0548 na 31 0548 na 31 hello what's the problem yeah maju zu ebru so mpa bedi de woko hello 0551 na 31 0551 na 31 0548 na 31 0548 na 31 na yenko emfa ko yenim hele wabiri hele enuti no okay hele hello me mano hame hello yeah so papa did that bibia boko majo na mo te sai kama na so boko wa ba ye mo kwa don't go anywhere again no okay me ko bebe na picture say bubu so muko ya na hene production team no na edi gugugu so ma no ana ma ya no mo je dia wa ma bobo yi fe de aso na wo na mo hu bi sentina me na mi hu bi o so ko ma bi ni bi o ha ya fe se wa the gato ko kosechi ani mo wo yi pe de anode me tia ko kosechi pa bye hello hello baby afrefre udi mami number na sabu obi boy ba cho say WhatsApp number na sabu obi Sompa Asem Mpe Nipa WhatsApp number no batai 0553 266 3264 0532 663264 administrator number ado come up why no okay hello okay hello
Hello, good evening. My Joso Katachi, baby, I'm free. But I'm afraid to get good. Yet you. But you may mean so my power, yeah. Nah, and shadow pa. Yes, and Nancy, and a bra. And you may. Hello. Okay. But on your mission. Okay. No one can say. Amen. No more need you on Sompa. Ejuma way and why ya the papa. The master may be a stew kept with her. In you. Our friend. Spiritual marriage. Morocco, my one word dressing. And I would be about area house open the pool. Pool party. Papa. I have a box in Chala. Small guests, no one look. No, I have 14, 15, 16, or 18 years. That's the memory. That's you promote the memory. Over 20 years. That's often on watch one. Now, so for no watch. You mean, let me show one on Amen. Okay, I hand you do a friend no any base medical catch say. Ya kwa humijiem nearby, the debate ya for near tier for no. Brabeja di bi kudware wate. Spiritual marriage, you know. A better free show. A mutum chill. Oba eduru bebia oda kasaka side da yem otonwa yento eno no Oforisuo Yaw Aboagye so de bremu eno ti production line 0244801426 0244801426 omanfo omuji nyina afiri chirichirichiri a enyame ya adoma ochena producer de kwa akoma ne wo mo nyina baba be dia dance e wo afidie ewe so de ba ye no spiritual water o se onipa di kodwane na sunsun bi edena edine di asie no edi efri ne so 0244801426 and na WhatsApp group no ankasa so 0553266324 administrator no be adew ye odwumade bia Sompa Asem Mpe Nipa enche ebebo hu dawuro ne akwakoye edi efri ho efri se yamwo nipa wa bra botiase ma me kwa akoma to yemate bibia ebe kama yebe sodi akono Cedar Worship Center ebu akwakofoodua Bishop Albert Saki Kwapon ono no general overseer ono na de nyame asem o emu hwampa Asem Mpe Nipa se opese wode wasem ebe dan ya production line no and the TV no so no 0509438484 0509438484 and now 0244801426 0244801426 a production line open so do was beda so Asem Mpe Nipa esisi se ma po mentem ho ase no na de beda ye be pa de poma sibire na ye de amount kama o tentu bafo enema bomenta ba mu menam soro mesana form ye Cedar Worship Center Bishop Albert Saki Kwapo general overseer no na de nyame asem a emu hwampa Oforisuo Aboagye menema pamfo ya